Ipin, tombol apaan ini? Lah kagak tahu. Coba teman-teman pencet. Bye-bye meleduk. Assalamualaikum, halo teman-teman. Ketemu lagi sama Aye Baron si ondel-ondel. Teman-teman, di video kali ini ada dua ondel-ondel teman-teman. Yang satu lagi pamer makan bakso teman-teman. Tapi yang satu lagi kesianan bener dah. Dia kagak makan daging kurban. Lah, kenapa tuh teman-teman? Penasaran pan? Lihat aja nih. Halo teman-teman, hari ini ondel-ondel mau makan bakso nih teman-teman. Teman-teman, daging kurban kemarin dimasak jadi apa teman-teman? Teman-teman, ayo mau makan dulu ya baksonya ya, keburu dingin nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Wah, enak teman-teman. Teman-teman ada yang mau nggak nih baksonya Aye? Putri, makan apaan tuh? Wah, kayaknya enak. Makan bakso nih Ipe. Daging kemarin kurban dimasak jadiin bakso sama Mama Aye. Begitu ya. Emang Manya Ipe masak apa daging yang kurban kemarin? Mak Aye mah kagak masak apa-apa, Put. Mak Aye kagak tega. No, sapinya aja belum dipotong. Tiap hari Mak Aye nangis mulu pas pengen Idul Kurban begitu. Aduh, kayaknya dia sayang bener dah sama sapinya. Saking sayangnya Mak Aye sama sapinya, sampai tidur aja tuh sapi dikelonin. Malah Aye disuruh tidur di luar, sapinya tidur di dalam rumah. Bagaimana sih si emak? Ya ampun, kasihan bener ya kamu Ipe. Yang sabar ya Ipe. Nah udah nih, baksonya buat kamu aja Ipe. Habis Pe. Maaf ya, Aye nawarin malah habisnya tadi kagak kerasa. Ipe cerita mulu, Aye makan berasa kayak didongengin deh. Maaf ya Ipe.